Le faucon que Ditso ke la ntate halalela. Senatla sa lehodimo, wena tau ya leloko la Juda. Wena mohlodi wa lehodimo le lefatshe, wena Alpha le Omega. Wena modimo wa bo Abrahamu, wa bo Isaka, wa bo Jakobo, modimo wa bo Nebukadnezare, modimo wa bo Abednego, modimo wa bo Daniele, modimo wa bo Moshe, wa bo Dafita, modimo wa bo Joshua, modimo wa bo Saulo. Ke a go bitsa mosong wa kajeno. Papa, ke rata ho leboha ha o kile wa ntlosa mpetong o ke robetseng hona, ka bona tsatsi le lentjha mabapi wa ditjhaba. Ba bang ba bo rona Jehovah, somewhere in South Africa, somewhere across the country, Jehovah, they couldn't wake up. Some couldn't even visit their bed last night. Fela wana modimo aka ka mohau wa hao le lerato la hao le butlwela bohloko ba hao Jehovah, o nkisitse mosebetsing, wa tsamaya le nna ka hare ho tsela, wa bua le nna mabaledi wa ditjhaba, wa mfihlisa lapeng Jehovah, wa nrobatsa ebe wa ntsosa. Ha se ka bohlale ba ka Jehovah, ke ka bohlale ba lehodimo le phelang, ke ka ntlha mohau wa hao. Senatla sa lehodimo, ke a tswa mo ntlong this morning. Modimo aka, I'm still asking for your favor. I'm still asking for your mercy. I'm still asking for your grace. I'm still asking for your love. I'm still asking for your divine protection. Above all, I'm asking the wisdom. Hore o be le nna, o mphe tsona matsatsing la kajeno. Modimo aka, those who are infected and affected by all pandemic viruses that we can think of, pandemic sicknesses, Jehovah, that we can think of. Re le mo kgweding ya basadi Jehovah, ke mo re tshwantseng re rapelle le lefu la cancer. Modimo aka, ke rata go ama ba botlhe bao ba leng infected, affected ke mafu a kaofela Jehovah, gore modimo aka re etsetse ka ho loka, modimo aka re utlwele botlhoko, modimo aka re fe phodiso ka mohare ha sediba se kileng sa fodisa banna le basadi. Monna wa lepera a bolela a dutse tshoko ha sona, a re ha ke re ke a kena ba nkenna pele. Modimo aka, mohlomong o fudueletsha this morning, ene wena modimo aka o yang ho re fuduela letsha la phodiso. E ka nna phodiso ya malwetse a moya, e ka nna phodiso ya malwetse a tlhaloganyo,
e ka nna phodiso ya malwetse a mmele, e ka nna phodiso ya malwetse a whatever Jehova a re kopanang le ona mo lefatsheng, a re kopanang le ona in the trip of our lives. Modimo ka ke rata gore ka je go re kenye ka hare ho sediba, e re ha letsha le fudiwa Jehova, le nna lebitso la ka ke le hopelo ka hara letsha, lebitso la bao ba leng haufi le pelo ya ka Jehova, bao ba leng affected or infected, Modimo ka le bona ba hopole ka tlase ho letsha ha le fudiwa mosong wa kajeko. Papa, all my problems, you know them. I don't have to repeat them every day because you know what I'm going to say before I can even tell you. Hobane solo ntseba pele nka nna teng ka hare ho popelo ya mme, solo ntseba letsatsi le ke nang ke ile go tsalwa ka lona, solo le tseba letsatsi le ke yang ho tlogela lefatshe le tsebuwa ke wena. Ha ke ya go bolela dio tse ngata Jehova this morning, hobane ka nako tse ding ha re rapela Jehova Matthew 6 o bolela le rona ka thapelo kileng wa e ruta barutwana ba hao, hore ka nako tse ding ha re rapela re se ke ra nna ba itimokanye, re tle fela mo bonaong ba hao, re re rarawe shoma godimong, ina la hao a le kgethwe, mmušo wa gago a otle, thata ya gago a diragale mo lefatsheng bjalo ka e diragala ko legodimong. O re fe lehono bogobe ba rona ba ka mehla, o re lebalele melato ya rona bjalo ka re lebalela ba melato le rona, o se re iše melekong go mo re phološe bobeng, gobane mmušo le maatla ke tsa gago le kgalalelo ka o sa felego. Amen.